rugari ariko rugari uri gitoba rugari urihishe mu bihuru ndazwe n'imyaka yawe n'uko ungana ngo ugiye kwihisha ngo gutesha abandi ngo kwigaragaza mwebwe muri abagabo bo gutesha abandi kwigaragaza turi mu mugambi w'Imana mubyemere mubyange turi mu mugambi w'Imana rugari iva mu bihuru ariko rugari nakasamu yo usiko nyine rugari y'amakuru bazavuga ngo yaciriye mu ngongoro yayiciriyemo ariko rugari ya mitsi mirindwi neza ikuzuriyeho ya mitsi mirindwi niwe bitimiriyeho nta mugabo muzima ufite ubwenge woje kwihisha mu bihuru kuri telefone gawe kubwira amanyota utaje amakuru aho na Charire ndamubonye n'uburebure mu mufuko vide aho nabiriya bindi biri n'igihungu ca Ruberangabo nuko muri abagabo mwebwe mu buzima bw'andi w'Imana mwabonye AFC mwabonye twirwaneho ukuntu bari benshi wa chama chetu kina nguvu iyo mubadukubitira mukabakubitira mugafuka icyakora mwabakubise ca gihuru rugari yarari musha abana ba rugari rwose dusabiye rugari iruhuko ridashira kuko yarapfuye gwararangiye abana ba rugari mwihangane rwose sha isa tumusabira iruhuko ridashira yemwe bazaga ngo ni peace what rest in peace rest in peace ya rugari ariko rugari ufashe telefone uri akasamu ese yazahongiki yariko ahunga twirwane wewe ari kureba zirangabo ukabona wozihagarara iruhande wazugira ngo yabonye akazi ko muri call center ariko rugari twakugaye uri gito wari ko wihishika igenda ukajamo hagati nawe ugatera akaduruvanye wari kusa n'isazi yaguye mu mata ese ko yazazamura amapantaro byagenze gute yari kumufata yari ipantaro ntihaye mufata yarumye inzara ahubwo iyo bamugurira ka kofi se yo mufata uriya zamwa cyanga urumogi itabi ryagiye hejuru agasigisi turakwamaganye agasigisi kakubanye kenshi none turakwamaganye kandi wagize isoni zo kuja disi wabonye abagabo babagabo kina nguvu we ariko kunda kina nguvu manu ariko kina nguvu we kina nguvu zimera ka urabona nk'igitaramo cyane mugoroba cyo mu minembwe agataramo cya saa 10 abakecuru babyutse babaririmba indirimbo za zaburakeye ariko indirimbo niko kina nguvu imeze timuzo bashobora abagabo rero muze duhangane utaho murakoze cyane. Pour matérialiser sa volonté affichée de défier la communauté internationale, le Rwanda, sous couvert de la rébellion de l'AFC 23 Twirwaneho MRDP, a multiplié les attaques aux drones suicides dans le plateau d'Uvira et fusillé dans le but de s'assurer du contrôle total de cette région qui constitue le milieu d'origine de Banyamulenge. mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ubushake bwarwo bugaragara bwo gusuzugura umuryango mpuzamahanga u Rwanda rwitwikira inyeshyamba za AFC 23 na Twirwaneho MRDP rwongeye ibitero ku batutsi bo mu misozi miremire ya Uvira na Fizi hagamijwe kwigarurira burundu ako karere ari nako mavuko y'abanyamurenge. Ni mu rwego rwo gukomeza kugenzura aka karere k'ingenzi cyane mu bya gisirikare u Rwanda rurimo gushuka abanyamurenge n'abatutsi. Imyigaragambyo yabereye i Stockholm, i Nairobi, Washington, Ottawa yo kwamagana jenoside bavuga ko bakorerwa na za leta ya Kongo n'iy'u Burundi kimwe n'ibindi bikorwa kugira ngo bakurure impuhwe z'amahanga. Abenshi mu bitabiriye iyo myigaragambyo ngo baba ari abagore batojwe kurira no kwigira nk'abaguye igihumure. Ibi bifite intego ihishe yo kujijinganya yo kujijisha umuryango mpuzamahanga ku byerekeye intambwe imaze guterwa mu kwigarurira iyo misozi miremire.
bizaha u Rwanda urwaho rwo kwagura ibitero no kwigarurira izindi nzego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi, kubera imiterere y'ako karere yorohereza cyane ibikorwa bya gisirikare. Ni ngombwa cyane ko tumenyesha amahanga ku Rwanda rwa Paul Kagame rutigeze rurinda abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo nk'uko rubyitirira, kuko kuva mu 1998 havuka inyeshyamba za RCD ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamurenge n'abatutsi bishwe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Laurent Désiré Kabila bitewe n'amayeri n'ubushotoranyi bya Kigali, aho mbere yo kuva muri RCD rwari rwabanje guteranya bikomeye abanyamurenge n'abatutsi n'abandi basirikare ba Kongo. Bakoze ku buryo aba basirikare ba Kongo bizera ko abanyamurenge n'abatutsi ari abanyarwanda atari abanyekongo. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza muri 2013 mu ntambara yiswe iyo kugarura amahoro, u Rwanda rwohereje ingabo zirenga ibihumbi 10 mu misozi miremire ya Uvira, Mwenga na Fizi zifite kajugujugu, haba imirwano yasize urupfu n'akaga gakomeye. Bizwi ko mu baturage b'abanyamurenge mu mwaka wose habayeho gutakaza ubuzima bw'abantu babarirwa mu magana ndetse n'amatungo amagana n'amagana aricwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 u Rwanda runyuze mu bayobozi ba politike ba RCD rwashotse Colonel Jules Mutebutsi ngo yigereke ku basumbije mu nzego za gisirikare, ibintu byahitanye ubuzima bw'abantu babarirwa muri za mirongo mu muryango w'abanyamurenge ndetse n'amagana y'abandi bo mu yindi miryango y'abanyekongo. Colonel Jules Mutebutsi yaje guhungira mu Rwanda aho yagizwe imfungwa cyangwa ingwate kugeza yitabye Imana tariki ya 9 Gicurasi 2014. Imyigaragambyo n'ibitero bya jenoside yakorewe abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko yakozwe na leta ya Kongo n'iy'u Burundi, ahubwo n'ibyo kubazwa u Rwanda rwabikoze binyuze mu ntambara zitandukanye z'ubushotoranyi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rwakuruye cyangwa rwatanze amabwiriza yo gukora ubwicanyi ndengakamere kuri iyo miryango hagamijwe gushakisha urwitwazo rwo kuguma mu gihugu cyacu. Kubw'ibyo turasoza itangazo ryacu dutanga ibyifuzo bikurikira ku muryango mpuzamahanga: kutita kuri imyigaragambyo ishyigikiwe kandi igakoreshwa na Kigali, kwemera ko ubutegetsi bwa Paul Kagame butigeze burinda abanyamurenge cyangwa abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo ko jenoside ashinja mu binyoma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ariwe ugomba kuyibazwa bishingiye ku bimenyetso bifatika. Guhagarika imigambi y'ubwiyongere n'ubushotoranyi ya Kigali, hagasabwa ko ikura ingabo zayo byihuse mu duce twose yigaruriye hakurikijwe umwanzuro w'ibihumbi 2773, amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza 2026 n'andi matangazo y'akanama gashinzwe amahoro ku isi abishinzwe. Gushyiraho akanama mpuzamahanga gashinzwe iperereza ku byaha byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda n'imitwe y'inyeshyamba zagiye zirema ku butaka bwa Kongo, bikorewe i Edmonton tariki ya 20 Mata 2026 na perezida w'abanyamurenge n'imiryango yo hagati muri Edmonton, Oscar Niyongabo Bozi. Murakoze. Reconnaître que le régime de Paul Kagame n'a jamais protégé les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu. Au contraire, les génocides dont il impute faussement à la RDC et au Burundi lui est attribuable sur base de faits avérés. Mettre fin aux velléités expansionnistes de Kigali en l'exigeant au retrait immédiat de ses troupes sur tous les territoires conquis, conformément à la résolution 2773 aux accords de Washington du 4 décembre 2026 et à d'autres déclarations du Conseil de sécurité pertinentes. Instaurer une commission d'enquête internationale
pour tous les crimes commis par l'armée rwandaise et les rébellions successives qu'il a créées sur le sol congolais. Fait à Edmonton ce 20 avril 2026 par le président de Banyamulenge Community Center d'Edmonton, Oscar Nyongabo Buzi. Je vous remercie.